Kibor penyai distrik ke East Khasi Hills kila penmi dak hukum ke bakang persya ya kino kini kejingalang patba ni kejing pelong rally hakatain mauring kineng dak bakdo halor kejing sengu kya ya syong suk syong shngan jong ki patba bat kejing daheng kali. Kani ke hukum bala penmi dak district magistrate ke kong RM Kurba hapok ke kendon section Shispa and Ripulai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS kelawan long hadien ke jingalang balakot pelong dak seng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA shibenta jong ke jingaki pen pau persya halor ke jingbam yaham ya ke dor baikit baiba. Kani ke hukum ke kang persya ya kino kini gibriu ni kinhun ban pelong ya ke jingalang patba ni rally ha ki benta ki bahap hapo mauring keneng CNR di blong. Lamana persya ru bandra e kino kini kitiar pen mensaw ni ki waipat ki bala ban pendan kam kum kitiar ki bala ban wanra ki jing mensaw ya no. Kanu kanu kajing pen kenya kini ki kindon kin ngat ha kajing syap penshitam hapo ki kindon arspa arpula jo ke BNSS lembat ki waipat ki kindon ong ukerwa. Kani ke hukum kan terikam no mardor bat kan beteng ban terikam tat hadu banda pen benada kum waipan.